guys, we're here again, vlogging. Hindi ma-upload. Hindi ma-edit. Mapanos na lang na. Mapanos na ang vlog pag last time kaya wala bigla na-edit o na-upload. But Throwback moments of 2022. ano na lang guys, December pa din yung ma-upload ay. Mga ito ng Pacific Blue somewhere. Basta sa Lapu-Lapu guys kay mag Freediving 101 me. Sige, ganyan si Mao. Mag freedive si Mao, kawa pa tulog ikan duty. Mga warriors. So the weather is not very sunny, so hopefully nga kuan dili ra magulan kay bati kay tan-awon sa dagat later if tago. So ato na guys, don't forget to hit like and subscribe. Sige si Mao na direct driver. Si Mao bisig si Mao. Paghanay. Unsa man? Bisig ka diya Mao. Wala yun. Sige katagod na Mao. Good night Mao. Bye. See you guys later. Hey guys, so we're here at Club Kontiki. Yeah, abot namin. What time is it? Alas 8 na! Late na mag 30 minutes! Tara! Medical questionnaire. So, manami yung sign sa waiver and follow. So, need kang mag-sign of medical questionnaire and masa ka sa likod gali? Liability. State your name. Liability release and assumption of risk. Kay freediving is a risky activity. Ang dapat na kay guardian daw. Oh, dapat na kay guardian. Ito yung mamang papa. Guardian na yung mga papa rin, hindi na siya parents. Oo, guardian angel. Sa maigo. Kasama ni? Pangalan ko eh, pins. Pins guys, for rent. Or anda mag-ismaw? Hindi ko sa kung Sigura? ang tiyan. Mag-ali. Yung mag-face mask. Mag-face mask sa ilang sa dagat. Picture ko. Yan. Ano yan? Yo, freediver oh. And it's game kay naghuwam-huwam na siya ganang kuhan dali kanang gears pero ano siya yung tinagawa nga mahal. Doing the theory more or less 1 hour to 2 hours siguro. Depende how the class goes. Bandal ba? Oh, ipin yung mga ilong. Sige, and then blow. Salamat sa there for now. Ay, what's up daw? Okay. Kusgi daw, kusgi. Wow. Marami sa theory guys, so mag-yulis na may para matdo na may sa water. Muna niya actual nga, free diving 101, make it. Let's go! Ay, kabukas akong bagay. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo.
So Mau, how's your freediving experience? Gutom. Makagutom no. Nice ra? Nice ra. Sa may mong freediving experience man? Wala mo pwede ako. Ay, bati. Gigi. Ngano mo ka Kim? Gidugo mo ka Kim? Hindi pugson. Di lagi pugsun ka magdugo. Wala diya. Guys, marami og dive. Kapoy kayo. Curling ako kayo. Okay kayo. Oh, sige, tingpaningil na. Kumanan tara. Ha? Cinta. Ah, gitu kayo pa dyan ko sinsilyo. Yes. Salamat. Ay, daghan. Wala ay Yeah. Okay guys, kita deh. Manami sa mga dive. Mga diver. Driver na yan. Keeping sticker para diver tatak. Diver. Diver. Saan pag? Saan sticker? Sticker mo? Ako sticker. Di ko diver mo. So, time check guys. Alas 2 sa hapon. Ito may paniod to. Fasting may kay kuam daw ka ng dili mo sa advisable nga man kaon mo or busog mo mag-dive kay mag fish feeding to mo. Fish feeding kay feeding mo suka ka ng kuam. So, ang kato siya nga free diving session guys kay tag 1,900 ang beginners course. Apil na ang rental sa fins, mask, ug snorkel. Apil na entrance fee dito rin no. So entrance fee dito sa Kontiki. Unya, hindi pa mo master sa first one. Grabe na master din sa one mo. Sa first lesson, di tawagin mo ninyo ma-master ang kanang equalization. Okay, na mo free sessions. But you have to pay the entrance fee here sa Kontiki nga tag 200 pesos. And rental sa gears if wala pa mo yung gears. Free ko to siya up until nga ma-master nimo ang or ma-dive nimo ang 13 meters. Sabi no? 13 meters. So, murag dugay-dugay pag yun na siya guys. May nakuman. Di mo mau? Yeah. Okay. Mag-dive daw niya. Kanang mga diver ba? 60 na ba kayo? Nakita kayo mga mini dub. Kinayang. Ito sa may kaunan guys. Kaya igutan na eh. Bye! Ano meaning BW? Ha? BW. Person with it. Hi guys, so namin dito sa Cordova, sa Lantaw. Kaya gipanggutom kami. Nice ko dito kagabi. So yeah, mag-what me. What ata mga gabi? Open na ang Lantaw guys, dito sa Cordova. Dara. Mo to ang karaang Lantaw eh. Nagkuba mag-ulit. Nami og kaon sa Lantaw. Mahal kang isda, 1-2, duha ka buok, sinugba. So narami diri sa parking area. And then picnic pa mi diri guys. So pinuhuman ka ng kaon. Picnic sa parking area sa 10,000 Roses by Mr. Kim. So among plan diri kay magpakuan, mag food trip. Wa mo na busog ganihan no. Wala, si Mara mo sa sabi. Huwag ka na yaman. Yaman sa tinulay. Hot big sunset dito guys. Matag na yung sunset din. Wow. Dili mi sa 10,000 Roses mga kape guys. Ano ni mga kape? Ni Kuya Kim. Kuya Kim, sa may mong kuhan ka ron? Kape. Hello guys, tag-on. May timbangan. Kompleto mo na, may timbangan. Kay grinder. Na. Grabe yun. Sige. Kay grinder. Ha? Ilan sa pag-grind guys. Ano? Tama no? So una, limpyuhan pa ninyo mo. Para di siya manimaho o papel. Imong papel. Ay, sakam. As you can see, si Kim nagtubo og tubig with the background drama music. Ilabot ilabot. Sabay mo sa sabi. Unsa ni nga black coffee? Kanang Barang. Wait. Okay, go. tulo ka kwan? Oh. Yan na or Sige, butang. ito mga kanang t-shirt. Camping. Picnic at the Sisilex.
Sige. Tupo na po. Ngiti, balihon tayo. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Mana to si Lex. Let's go. Ulit na namin guys eh. Kita-kita mga maglaro. Bye.